Karbi Club rong ni hang di fua long karcho lapen kachikimo amai padupon. Nampi ang narpong Tom Pardung ron tokolang surasing na ME School ahem penodam. Karbi Cultural Society mate KCS di fu manja John atumpen cipatir pi ponsi Kiching si 1974 anikan penon 2023 an jutang jubat claim abang pu abang pietu maphan karcho lapen kachikimo amai padopon. Lason si pini chiti ni phaisir cap ani Karbi Club rong hang di fualong KCS di fu manja John atumpen cipatir pi ponsi kedam tang 1974 anikan Karbi Club rong ni hang di fualong 1974 anikan pen Karbi ajutang jubat Pindeng sumpot ilam iki reng nang jipu kamatha ponpen talan bom bang bom si nonang kileji 2024 anikan bangke sertalin asengkan mate ningkan phokep ke choklo last 1974 pen non an KCS along ki claim ka chipaduk lapen ahok pet jutang jubat ilam iki pindeng sumpot kachi honpik atuma phan Karli tang lapen non kidopom atuma phan karcho lapen kachikimo amai padopon. Pini bangso amai kachari ponjia phan KCS tiripi amai pro Chandro Singkro pensi mai chiphem phupon. Bangso mai long man peng aluhisar po amen pen kachitong Karbi anglong otormos Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen chitong dun. Anparta KLA amai pu Joy Singh Tokbi KCS amai pu Chandro Singkro Art and Culture Department EM Surjo Rongphar MLA Pida Singh English MLA Dorsing Ronghang MSc Johnny Timo MSc Pobitro Rongpi EM MSc to Anlapen Board Chairman Anparta Jutang Jubat Kaching Hon Kethe Geding Abang Pu Abang Phe Tumpe Chitong Dun Avema Jadi kalau mana kita aku pakai dulu, masih ada tuci dulu, kalau itu masih ada dulu, masih nanti pun dak kalau pengen kita foto dulu, video sinkro, alami ex presiden lo, kalau lupa itu aku masuk foto sih, kalau Karbi mau tahu cara mana itu masalah, setelah bangkit tangkap pesalam itu mata nak pojong si dolang, kita pe dalam maksi mata. Seta Karbi yang long bong, kalau sopan apa kona nama kibiadi. Maksud Karbi festival pasti, lepas itu sepadu tumpan itu arculok mencikimo lo. Alam bela hello, selang tu mencikimo pen, alam tu masih itu masih huang kecohang, itu jutang jubah pan kepangceng pun kesoji, kita baca pong orang kecohang Karbi alam makim pindeng sumpot, masih iklim botol pan, alam tu hacom suruh teman mata. Itu mana hujung papi dulu nang, lapenon kedua matum panta, karcu pono lang tu meklem pada jadi si itu mekelah keklem macam kolong, keklem warsa non kelo, lapen pini Karbi yang long, jutang jubat pono nun padin kampanin pono mante penjasa. Muni kaya long kithe kere mate ason tin ta chini do nangji chichardo nangji bolote lokacharli henlo towar. Bonta lokacharle ahem jongsi meme mate adima ve polote munit kana hok the tanji lason si tokolang so rasingna ME School along puthot isi ningduk meme alam plang thulilo kedamtang apong lokacharle hin paprang ponangji pukamatha KAC Education EM lapen KAC man kido CM aphan kachuningri Mandarival nang silam pivek tha pobonta non puarni anta RDKN ponperek mate Mandarival kavede da job patove ajo puthot luklai pukachi thangjo ijon ingnam angna dam hamama tokolang sura singna ME School arpong lapen office tong tekangrai penang unbench desk table lape instrumental osomar kiju I ahormu pheno tekang chapa job lokacharli asomaratum penang an kedop athai kabe pen kisung chitong nanglo nona mat labangso school phang no pon nar kep chok tanglo posi tokolang surasingna ME School headmaster Hori Prasad Saikia lapen langchari mate chukidar maisoning tipen than pachini pon lasi lahai akisung pen ke pajok jike bandari wala bang kinang sort lasi prapjin pen labangso alam
KAC pen RDKN Ponji Aphan Headmaster Hariprasad Saikia Lapen Rong Asar Tumpen Chuningri Padupon. তাৰিখেও আকৌ হাতীয়ে পুনৰ আহি পেলাই আমাৰ অফিচ ৰুমত আক্ৰমণ কৰিছিলে, কিন্তু সেইদিনাখন সম্পূৰ্ণ হেৰি নহ'ল। কিন্তু কালি যোৱা ৰাতি 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মানে হাতী এই একেটা হাতী আহি পেলাই স্কুলত আমাৰ অফিচ ৰুমৰ মানে দুটা ছাইডত খিৰিকীসহ মানে আচবাব বহুত নষ্ট কৰিলে। দুখন খিৰিকী মানে ৱালো ভাঙিলে, খিৰিকী ভাঙিলে, তাৰপৰা আচবাবটো আলমাৰি চালমাৰি পেলাই দিলে, ডকুমেণ্টছ বহুত নষ্ট হ'ল আৰু খেলা সামগ্ৰী যিখিনি আছিলে এই টাংখিনি গোটেই নষ্ট কৰিলে। মানে খেলা বস্তুখিনি নষ্ট হৈছে। মানে ক'বলৈ গ'লে এইবাৰ আমাৰ অফিচত বহুত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। আৰু লগতে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো হাতীয়ে খুন্দা মাৰিছিলে, কিন্তু সেই বিল্ডিংটো বহুত মানে হেৰি থকাৰ কাৰণে, কমফৰ্ট থকাৰ কাৰণে ভাঙিব নোৱাৰিলে, সেইখিনি মানে বেকা কৰিলে। গতিকে মই আপোনালোকৰ এই নিউজৰ জৰিয়তে মই আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শিক্ষা বিষয়া সকলোকে, এডুকেশ্যন EMৰ পৰা ধৰি শিক্ষা বিভাগত সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ যিখিনি বিস্তৰ ক্ষতি হ'ল ইয়াৰ